So rero tugende ku itangazo. Ferwafa yemeje Super Cup 2026 izakinwa n'amakipe ane. Ndabivuga ndabisoma uko babyanditse. Nyuma y'ibiganiro bitandukanye Ferwafa yagiranye n'amakipe ya APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport na Police FC. None kuwa 18 Kanama 2026 yarejo hashize hemejwe ko Super Cup 2026 izakinwa n'amakipe ane mu mikino ibiri ya kimwe cya kabiri kirangiza n'umukino wa nyuma kuko byari biteganyijwe. Kubera ko APR FC yamenyesheje Ferwafa ko itazitabira irushanwa muri ubu buryo bw'amakipe ane, hemejwe ko Mukura Victory Sport El Wazir yabaye iya gatanu muri BK Pro League ya 2025-2026 ariyo izitabira irushanwa nk'ikipe ya kane. Imikino kimwe cya kabiri kirangiza izaba kuwa kane tariki 27 Kanama 2026 kuri Kigali Pele Stadium. Saa 9 Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport El Wazir. Saa 12 n'igice z'umugoroba Rayon Sport na Police FC. Umukino wa nyuma n'umuhango wo gutanga igikombe bizaba ku cyumweru tariki 30 Kanama 2026 guhera isaa 9 z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium. Buri kipe izitabira izahabwa amafaranga yo kwitabira, kandi ibihembo by'ikipe izegukana igikombe n'ikipe izaba iya kabiri bikaba byarongerewe. Amakuru arambuye kuri ibihembo mukazayamenyeshwa vuba. Andi makuru kuri irushanwa azatangazwa binyuze ku miyoboro yemewe ya Ferwafa. Zandani mbere na mbere kuri ibyo bihembo duhereye aho Zandani ziravuga ko ngo ibihembo koko byarongerewe senior ngo Bralirwa binyuze mu kinyobwa cyabo Turbo vuga ko bashyizemo ku mafaranga y'ibihembo gusa hano organisation bashyizemo miliyoni zigera kuri 60 amafaranga y'ibihembo gute ku bihembo gusa. Ibihembo biteganyijwe kuri Super Cup mu byumve neza mwumva impamvu amakipe akeneye amafaranga ko ngira ngo abari n'abatayakeneye cyane. Amakipe akeneye amafaranga yabisamiye hejuru cyane yishimye cyane. Urumva kurangira byino mu manura nyuma izatwara Super Cup izahembwa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngo 50 izabirusha ku mikino ibiri gusa 50 miliyoni 50 izayabika. Ikipe izatwara igikombe, ikipe izatwara igikombe cya Super Cup biravugwa birateganyijwe miliyoni 50. Jesus. Urumva hafi amafaranga yatwarwa hafi ya champion oya tuyatwaye imikino ibiri gusa. Itike y'indege Ferwafa bazaba mu ruta cyane. Sekafa ni 45 Sekafa si 45 se ubwo baba rutorero uwatwaye Sekafa witwa Budara yarababwiye mwamfashije Sekafa ikirangira hakaba na Super Cup y'abagore ko nayo tuyakeneye. Ewana bahita bishyura gatete kabisa. Ariko yo izaba ryari y'abagore simbizi baramenya izabera nayo tukayakusanya miliyoni 50 kuri ikipe itwaye igikombe. Urumva miliyoni 25 ku ikipe izakina finale. Jesus. Bango Mukura na Kiyovu imwe muri zo amafaranga ari garanti ibitse miliyoni 25. Ngo iriya ni knockout esha miliyoni 25 utatwara igikombe. Buri kipe irahabwa miliyoni 5 zo kwitegura. Ayo ni salary y'amezi 3 ya Mukura. Urumva buri kipe irahabwa miliyoni 5 abiri zo kwitegura mbere eshanu ku makipe ane izo miliyoni 20. Yes. Uzatwara igikombe 50 uzaba wa kabiri 25. Ahubwo siko numva izazinda vuga ni nyerero. Oya ngo bambwe ubwo buri yatwaye itwara igikombe. Kandi bavugaga ari make. Nitwara igikombe. Nitwara igikombe. Ubwo ku bihembo gusa ni miliyoni 75. Ngo harimo miliyoni harimo 50 na 25. Ferwafa na partners bayo. Investment ya miliyoni zirenga 100 cyane. Ariko urumva ni hafi miliyoni 100 kuko buri kipe zitabiriza habwe 5 ubwo ziba 20 ziba 95 kongera kuri 50 ya mbere
na 25 z'iya kabiri 95 hafi ubwo ijana n'utundi two gukora Oya, operations ni operations z'abaorganisateurs. nazo ni 5 Depo baradushima badukurikirana ejo yarigishije aravuga ngo amashimwe yaragabanutse mu bantu ahari n'ibyo banza twarabyibagiwe yaragabanutse cyane ya bitandatu by'imentioninga ushimira abantu tutazarengwa tukabigira ibisanzwe kandi ari inzozi za benshi kandi ari ibiva mu byuya n'amaraso siniya utibaruwa dufitiye kopi y'igisubizo cya IPR y'igisubizo cya IPR itaragarutsweho itaravuzwe itaramenyekanye nasomwe twarayumvise se ntayo nyuma y'ibiganiro hagati ya federasiyo na APRFC haje kuza ibaruwa ya APRFC ivuga ngo nyuma y'ibiganiro na byinshi twaganiye umwanzuro wa APR uravuga ngo sibyo option n'ebyiri option ya mbere nuko super coupe ikinwa n'amakipe abiri nkuko bisanzwe ku matariki mwateganyije ku matariki mwateganyijwe ni APR na Rayon turiteguye turiteguye muhindure do mwatangaje mu gihe mwiteguye guhindura ibyo mwatangaje Tuzakina. mukandikira andi makipe mumenyesha ko irushanwa ryahindutse atemerewe ubwo nakubwira cyo Hagakina- polisi hagakina APR na Rayon turiteguye tuzakina iyo ni option ya mbere option A option ya kabiri iravuga ngo irushanwa ryajyanwa mu kwa mbere sibyo nabyo ntacyo bitwaye amakipe ari ntacyo twari oya nabwo N'abiri. babiri nabwo ntituzarikina nagiraga ngo kujya mu kwa mbere ni ukwemera amakipe ari mu kwitegura tayari urabibwiye uwo hafi ya APR yarabigoretse yarambwiye ngo bemeye gukina oya ari amakipe ane ariko ariko bibaye mu kwa mbere bari tayari biteguye narabeshywe warabeshywe no mu kwa mbere barabeshya bivuze ngo nabyo twavuga byo mu kwa gatanu n'ubundi atari Rayon Sport APR kategori kuma niyemera super coupe yagutse irimo amakipe ane irimo n'amafaranga menshi ko amafaranga yazamutse kubera ko APR muri iyo baruwa dufitiye kopi iri clear ivuga ko niba hari inyungu zindi za federasiyo n'amaklub urumva hategurwa irindi rushanwa rikitirirwa turbo nk'umufatanyabikorwa wa Ferwafa ariko ritari super coupe niba muri mu nyungu za business ntacyo bitwaye nimutegura irindi rushanwa ariko iryitwa super coupe nibitaba amakipe abiri ntiduhari ntabwo twiteguye amaye uzi ko APR ubushize twara super coupe yatsinze Rayon Sport ibitego 4-1 bayaye igikombe na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda iri kuvuga inyungu z'amafaranga ku gikombe gishobora kwikuba kabiri wahawe 20 umwaka wa mbere umufatanyabikorwa yaza akaba yabona miliyoni 50 ariko bakavuga bati none super coupe muyigumisha uko yamye imeze y'amakipe abiri mushinga irindi rushanwa niba ari ukubera nyine umufatanyabikorwa n'ama mafaranga tubashimiye ku mikoranire myiza nuko mahitamo ko numva yaragoye yaciye impaka mahitamo n'ubundi ntituzaza APR yanze irushanwa yarari boyikose nyine yararyanze kategori ko nubwo mutubwira inyungu zirimo kuba amakipe arane mushaka irindi rushanwa turakina na Rayon Sport gusa iyo no mu session gihe batangazwaga no kumenya ngo urwandiko rwa mbere ibyari birimo kubera iki Karenzi yabimenye kwamenye n'urwa kabiri none urutaramenyekanye noneho narwo nibirimo bivuze ngo aya mahitamo batanze n'izi mpamvu batanze si ikibazo cy'uko imikino ngo izaba mu gihe gito si ikibazo cy'uko imikino izaba mu gihe gito ahubwo nuko badashaka amakipe ane nimunayimura mu kwezi kwa mbere turashaka ikipe imwe yitwa Rayon Sport